Tatou Tapua'i I le atua. Ina whātari tale atuia ia Yehova. Ina loto tele ia. E whamalosia fo e ia lo loto. Ina whātari tari lava ia Yehova. Tatou a matai le Tatalo. Le tualo mātou ta māpa ia. Mātou te tūtula la I le awa mani whālo alo I la awa fio. Mātou te wala au I la awa fio I la upule whātō ia te I mātou. Tō mai o le ngang pa ia e whasoa soani. E whātumutumu lia ina o mātou nei loto matai to olua ma I mātou. Ina ia mamamalu. Mapa ia ai ole nei Sauniga I lo swafa. E amata ai o matou nei savalinga nei vai asu. O ware mafuta mai o la awa fio I le swafa o Yesu Keriso. Lo matou wali I whaola. Amene. Tatou vivi atu I le atua I le pese ua Sauniga. Whātua tuanga wha apostolo, ngangana wha Samoa, ngangana wha Peretania. Ua o wha tuatua I le atua le tama, o le ona le malosi umalava, o le na whaia le langi ma le lalo langi. Ua o wha tuatua fo'i a Yesu Keriso o lo na alo e to tasi o lo tātou walii.
o le na whanau i le ngang paia, na whanau mai a Maria ni taupo, o le na pua ngā tia i le pule a ponti o Pilato, sa sa tauroina, sa maliu, sa tanumia, no o ifo i se oli, o le aso tolu na toe tu mai aina i e woti, na fioae i le langi, o lo nofo o ia i le tū tamatau o le atua le tamā, o le eona le malosi umalava, o le atoia fio mai o ia e whamsino i e ola atoa mai woti, wa o fatuatua i le ngang paia, wa o fatuatua i le kālesia paia e au fiailu uma, i le mare mafutanga le au paia, mare wha mangaloina o angsala, mare toi o le mai o le tino o le tangata, i le mare ola e Faafetai. Amen. United Church of Christ, statement of faith in the form of a doxology. We believe in you, O God, eternal Spirit, God of our Savior Jesus Christ and our God, and to your deeds we testify. You call the worlds into being, create persons in your own image, and set before each one the ways of life and death. You seek in holy love to save all people from aimlessness and sin. You judge people and nations by your righteous will declare through prophets and apostles. In Jesus Christ, the man of Nazareth, our crucified and risen Savior, you have come to us and shared our common lot, conquering sin and death, and reconciling the world to yourself. You bestow upon us your Holy Spirit, creating and renewing the Church of Jesus Christ, binding in covenant faithful people of all ages, tongues, and races. You call us into your church to accept the cause and joy of discipleship, to be your servants in the service of others, to proclaim the gospel to all the world, and resist the powers of evil, to share in Christ's baptism and eat at his table, to join him in his passion and victory. You promise to all who trust your forgiveness of sins and fullness of grace, courage in the struggles for justice and peace, your presence in trials and rejoicing, and eternal life in your realm which has no end. Blessing and honor, glory and power be unto you. Amen. Tatou Tatalo. E Paia mamamalu o la awafio lo mātou tamā Paia. O la awafio e mua atuai o le viinga. Mātou te Faafetai o la awafio i le nei tai au fou. Wau lia mai e mātou. Ona o lo wanga alofa ma lo wanga lelei. Faafetai le tua lo mātou tamā. Wa tua na i atu le pōli uli. A le nei tai au o whalangoina e mātou. Le tau sangi mai o manulele. Whalangoina foi le malu mai o le savili. Ma le mawhana o le la. Whalangoina foi leo o lau whanau. Ia vi ia o lau fio. Faafetai le musmusunga o le ngang Paia. E whaatonu whalau ai lo mato nei o la Tapua'i. Ine ia to atoa ma moni ai o la mato muri mau. E tusa ma lo finangalo. Faafetai lau taita i ngalofa. I lau pui ngā marutia i ate i mato. A vea lava oe ma whaapaolo i ate i mato. I lea taimi, ma lea taimi o le nei ola. Mātou te sulu whai atu i ate oe. Pe awhia maua e mātou se whasua soani. Ae Faafetai pe lava i la ua fio. E te le whatalinga tuli i la mātou nei wāla au.
Le tua lo mātou tama Paia. Faafetai le tamao ainga wa e fuai. E a fua mai lea I ngā ruenga. I le nei lalo langi e tausi ai o mātou ainga. Faafetai I me ai. O lava lava. Fale o ta vale. O tupe fesosoani a te I mātou. Ai whaasiri siri ai lo mātou tama. Yesu Keriso. Lo mātou wali I mare whaola. Mare mafutanga mafana mare angang Paia. Faafetai I lawa fio. O mātou wa ai I le vau. O mātou wa ai I le sami. Faafetai lo mātou tama. A walo wa ngā lofa maru wa ngā le whātua o ia. Ai tutusa pe lava e wha wavau lava. Faafetai I le ne yaso lo mātou tama wa talai pui pui. Alau malu malu. Ai wha uru whale o lo ainga lotu. Ina ia tasi moi moi I la wa fio. E siti atu o re taulanga. A wale nei va yaso lo mātou tamai lo na amataina. Ife au o ti ute mga luenga. Mātou te wala au I la wa fio. Faafetai lo mātou tamai le o lo taua. O lo e fuai. I te tono a inga te tasi lo mātou tama. Wele ngata fo I lea. O lo walofa malo wanga le lei. E te taitai ai a te I mātou I le alamoni o le lofa. Malauta I ala I a te I mātou. Ina ia mamao e se mai o I mātou. Mamai lei a le fili mana wha o so songa. Le atua lo mātou tama Paia. Faafetai mo Samoa. Si o mātou atunu e iti lava. E wha atau wa. A o lau si na whanga lo mātou tama Paia. E te le Manuia I a te oe. Mātou te Tatalo lo mātou tama Faafetai. I le lano langi Atua iau ngā ruenga. Ngā lua lo mana I te tonu mawhafo lo mātou tama Paia. E te le fo'i lo mātou tama. Puai lava o le tangata lo mātou Mataliya. E te tū mau ono lo walofa malo wanga le lei. Mātou te wala au I la wafio. Mo le nganga Paia le linifo. Le mana mo Samoa malana whainga malo. Mai lava I le au o le malo. Pāle mia. Pāle mene marka peneta. O sui Tuavao mātou tama Paia. Ia maua e la tau le faa pale pale. Fua e la ua fio I a te I la tau. Le file mo mai a te oe. Fa Manuia ma pui pui I a te I la tau. Tuli ese o le fili lo mātou Mataliya. Fa lava lava I la tau. I la ei o le mana o la ua fio. O le talita. Ma le pulou. E pui pui ai I la tau. Le sila whanga mamana o e lo mātou. Tama Paia. Mātou te wala au I la ua fio. Samoa malana whainga malo. E lea pose lilo I la u sila whanga. Ai ono le mātou nei te talo lo mātou wali ie. O mātou mana onga. Fesoa suani mai. I ulu mataitai o le malo. Ia maua I la tau. Le awa mare mi ngao I a te oe. Whawai o mea umalava I la ua fio. Ina ia pati ai o le vi inga oe o lo mātou tama Paia. Fua I le poto. Le ata mai. Pipi I lo wanganga I a te I la tau. Awa foi le vesea lo wanganga Paia mai a te I la tau. A ia tu mau e wha wavau lava. Amerika Samoa ma Manua. Ne la whainga malo. Ia ilunga pea I le kovana. Ma le kapeneta ma le pulenga Atua. Atua e foi le Tapua'i Manua lo mātou tama. O au wha manuyanga. Wha pale pale.
pui pui ia te i latou. Ia mamau fili o leanga a ia tele o le lelei ma le lofa o la awafio ia te i latou. I lea i tuwaso ma lea i tuwaso. Foa i la awafio pei o lau masani lo latou manao. Fatu tumu e la awafio mea o wafa ngao ngawina. A ia te i latou le mana o la awafio lo matou tamaa. Fesoa soa di mai le lalo langi nei. Le longa se ala matou te uia. Ai au mai e la awafio le mana ia te i matou ma le malos. Ina ia papula e pea o matou nei mata. Ina matou nei sava vali le nei lalo langi ngā wā. Le atua lo matou tamaa Paia. I le mawhai e se taso i matou. O na ngalue puno wina o le nei ngā ruenga e au noa ma le ngā Paia. Lea matou te tangi atua i ate oe lo matou tamaa. I le na o nei a o aso umalava o le nei o langa. Le atua lo matou tamaa Paia. Alo fangia mauta ngase ngase. Ale i matamai tai fo mai le ngā ruenga. I lato fo i le atua lo tā oto i moenga. Alo fangia i la wafio i lo finangalo. Fatutu da la i ate i lato i wawenga mamana a la wafio. Pule mawhainga malo ese lo matou tamai le nei atunu. Alo fangia i lato. Po whea lava le atunu o lo o au mawai. Le atua matou te wala au i ate oe pui pui ma manutia i lato. Le peres tene marika peneta wao. Le pale mene lo matou tamaa Paia. I te tonu o le nei malo. I asa sulu pe lava. Le mana malama o la wafio i ate i lato. A wāre tautuaina o lo finangalo. I lo wanga lofa ma lo wanga lelei. O au na tatofi lo matou tamaa Paia. Fa Manuia i ate i lato. Fua i o le mana malama. Fua i o le poto. Le ata mai. Fa Manuia fa uina i lato. I le suau o le ngang Paia. Faafetai i wharetua. I le fautuaina o le whiau mari ngā luanga. O te tatalo lo matou tamai le vasenga iau o te tofi. Wa e whauina lato. E fautuaina o le ngā luenga lo matou tamā. Manuia i lo lato watinae. Manuia i o lato wharetua. O poutu toa ma punao o e kālesia. Ma ona ofisa ese. Manuia la wa fio i ate i lato. O whaia onga wa e whiriwhilia. E a o awina lo finangalo. Le tualo matou tamā Paia. Manuia i ate i lato. O se ma le tonu lo matou tamā. Wa e sila fio i matou o le whanau i le ato toa. Ai matou te sāwari mai i ate oi. Mole mangalo i ate i matou. Mangalo le vao le tasi i le tasi. Ma le vā malawu fio. Ia mangalo le lalo langi atoa. Ona o le suafa o Yesu Keriso. O lo matou walii, ma lo matou faola. Matou te ole matatalo atuai. Amene. Tatou vivi atu i le atua i le pese ua Sauniga.
Faitauina o a fionga Paia ale Atua. Ngā ngana whaperetania. Faitauina lea Mataliya, Elisapeta, Pagofie, o le sui o le Talavou mai North Dakota. Faitauina o a fionga Paia ale Atua. Our Bible reading for today will come to us in the New Revised Standard Version, Book of Acts, chapter 3, verses 1 to 6. Let us hear the word of God. One day, Peter and John were going up to the temple at the hour of prayer. At 3 o'clock in the afternoon, and a man lame from birth was being carried in. People would lay him daily at the gate of the temple called the Beautiful Gate, so that he could ask for alms from those entering the temple. When he saw Peter and John about to go into the temple, he asked for them for alms. Peter looked intently at them expecting to receive something from them. But Peter said, "I, Christ of Nazareth, stand up and walk." And he took him by the right hand and raised him up, and immediately his feet and ankles were made strong. Jumping up, he stood and began to walk, and he entered the temple with them, walking and leaping and praising God. All the people saw him walking and praising God, and they recognized him as the one who used to sit and ask for alms at the Beautiful Gate of the temple, and they were filled with wonder and amazement at what happened to him. Peter speaks in Solomons. While he clung to Peter and John, all the people ran together to them, and the portico called Solomon's portico utterly as when Peter saw it, he addressed the people, "Why do you wonder at this, or why do you stare at us? Through by our own power or piety we had made him walk. The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, the God of our ancestors, has glorified his servant Jesus, whom you handed over and rejected in the of Paia. Through he had decided to release him, but murder given to you, and you killed the author of life, whom God raised from the dead. To this we are witness, and by the faith in his name itself has made this man strong, whom you see and know, and faith that is through Jesus has given him this perfect health in the presence of all of you. Bless the reading for today. Amen. Mai le whenga inga whau,
Tusi o ngā luenga no na mataupu e tolu. O te Faitau wina le whaipu mua mua e whangata mai le sifuru maniono. Faafetai maia, Faitau wina o a whionga Paia a le Atua. Waoa e whātasi Peteru mai oane i le malu i le tuaso, e whai ai i le Tatalo. O le tula e tolu i le awa uli lea. Wawe fo i le tasi tangata ua pipili, talu o na whanau mai. Ua tu uina ifo o ia, e ila tau i aso whaisoo, i le whaitatoa o le malu ua ingoa, i le Matangofie. E whaatonga atu i se mea alofa, i e ulu atu i le malu. Ua iloa mai e Peteru mai oane, o ulu atu i le malu. O na whaatonga le o ia i se mea alofa. O na pula toa lea o Peteru mai oane, i a te ia, ua whaape atu. Wa ai mai a te i maua. O na nau mai lea o ia i a te i la ua. E peise i e fia maua se mea mai a te i la ua. O na whai atu lea o Peteru. E lea i sa auro po sa u a rio. A le mea ua i a te au. O te avatua i a te oi. O le suafa o Yesu Keriso o le Nasareta. I nā tuia i lunga, i nā savali. Ua tau atu foi o ia i lona 5 tau matau. Ua whaatu i a te ia i lunga. O na wha malosia loa lea o na vai, maona Tapua'i. Ua oso o ia i lunga matu, ua savali foi. Ua ulu whaatasi foi mai la ua i le manu. O lo savali o ia ma oso mavivii i le Atua. Ua iloa mai foi e renu uma o ia o lo savali mavivii i le Atua. Ua lātou ilo o ia sa nofo i le whaitoa o le Matangofie o le manu. Ma whaatonga atu i mea alofa. Ua matua ofo i lātou. Ua sangia o lātou mauli i le mea ua o i a te ia. Ua pipi i atu ia Peteru ma Ioane. Le pipili ua whaamalo loina. Ua tāma moe mai le nuu umalava i a te i lātou le whaapaolonga. E ingoa i le whaapaolonga o Solomona. Ua ofo tele. Ua iloa e Peteru. O na whai atu lea o lana launga i le nuu. Se mai, o tau Israel lui. Se ale mea tau te ofo ai i le nei mea. Se ha fo i tau te pula toa mai ai i a te ia mai maua. Peise i o sa maua mana. Ma se maa mi o atua ua savali ai o ia nei. O le atua o Aperamo. Ma Isaako, ma Iakopo. O le atua o Tatou Tamā. Wa tu ina atu e ia le malu. Le mamalu i lana au ona o Yesu. O ia na o tau ina atu. Ma o tau whaafiti i a te inruma o Pilato. Au manatu o ia e te tala ina atu i a te ia. Pe tai o tau. Wa o tau whaafiti le pa ia ma le ami o tonu. Aua o tau whai atu tu ina mai i a te o tau le whasi o tangata. Wa whasi o te whai o tau le alii o le ola. O ia ua toi whaatuina i le atua na ye uoti. O mori mau i mātou i le nā mea. O lona suafa foi. O no o le whātua tua i lona suafa. Wa wha marosia i le nei tangata. Wa o tau vava ai i ai. Ma o tau iloa. O le whātua tua mai i a te ia. Wa foa i atu ai e te ia le nai malosi. O lona tino. Yo o tau lumalava. Fa Manuia mai o le tua. I le Faitauina o ana whionga Paia. O le launga i le suafa manu malo o le tua o le tamā. O le tua le alo. Ma le tua le angang sa. O le matua o le launga. Peteru ma le Tatalo. O na whiriwhiria mai ei lea o le whai upe fitu.
I le tusi sa o Tatou o na Faitauina, ma faa longo iai. O na ia tango atu le i a te ia i lona 5 tau matau. Ma faa tu i a te ia i lunga. O na faa malo sia loa lea o na vai. Mauna tapu vai. Ua Tatou i loa Peteru ma Ioane. Ina ua mawai le Pentekoso. Ma le afio ifo le nganga Paia. I lunga o le auso. Wa ina suia i Latou i le fefe ma le matatau. Au wha poto i Latou i le afe au pito alunga. Wa wha tumulia le malosi winga ese. E whai ma afe au o le malo o le tua. Pei o le asa nei i lona finangalo. A oa nga i atu Peteru ma Ioane i le malu. Sa lava aia se tangata pipili o lo onofo i le pā pui e ulu fale atuai i le maru. Le faitatoa lea o ta ua, mata ngofie. Po aina fasosoani e taʻitaʻina le nei tangata pipili e nofo i le pā e ulu fale atuai tangata. Na fai mai le manatu, o tangata umalava e o mai i le malu. Ma au mai o ia. I le malea, e le misia fo'i e le nei tangata pipili. I aso umalava, e le nofoanga i tas. Sa i loa le lei e Peteru ma Ioane le pipili. E le i alo fo'i lo lava ai fai mai ua pula toa. Wala va ai atu. Ma ua la vala awina fo'i le pipili, e va ai mai. O tu Peteru ma Ioane. Ma ua wai mai fo'i le loto o le nganga i a te i la ua. Le loto o le nganga wha kerisiano. I le nei tangata mo le mawiloa o lona suafa. Sa manatu le pipili. O le a maua sana oa mai a Peteru ma Ioane. Le tamao a inga po se tupe. A e ua foa i atu e Peteru ma Ioane i a te ia. Mai lo la oa puna oa o le faa tuatua. Le suafa o Yesu Kiriso. A o Tatou a nga i atu i le fale sa. O ai e te vaaia. O ai Tatou te vava ai i ai ma fesoa soani i ai. O le asa leo o lo e faa longoina. O e langona ea se tangi mai o se tangata i se fesoasoani. I se fia ai, fia Mafuta, po o se fia ina. Pe leo ina ea le awala watu ina mai e le atua. E faa lava ai o so se tangata i le tala le lei i a Yesu. O le pipili. O le tangata ua ilonga fo i o lana ia ngā ruenga. I aso faiso. I lona nofo ai i le faitotoa o le maru. O le mata ngofie. Fa mata ai ua tele o farisa ua Tatou. O na saba vali i ai. Fa mata fo i Tatou te saba vali i Tapua'i. A o lo pipili to tonu o lo Tatou loto. Mafufau maleangang. Le ai fo i o se vai fo e mawhaia i Tatou. O na whaava no ina i Tatou mo le ngā ruenga le ngā Paia. Pe a whai o Tatou o na whaai ua na o le tamao le ainga la i le tino. Ai mativa i le lai le nganga. Tanga i fo i le tua malo na mana. E ese fo i le lofa ma le anga le lei o le tua. E pei o oe i le so. E whao ngā ina fo i oe i le tua. E tu ina mai ai o lo na fina ngalo. Ina ia mawai e se tasi. O le wha malo longa sili. Mai i lo na mana. Arti talo. Le tuai. Wha upenga ina i matou. A matou te le la asia le ele o lo fina ngalo. E ei teimi Tatou te pipili ai o Tatou mafo whanga.
Ono tātou nofo lea ma whapepe. Ma tausi, aisea. Ona fo ea te tātou le maasiasi. I le wala au atu i le tua se fesoasoani. O le fesoasoani e tu ina mai e le tua ia te i tātou. Ina ia maua ai e i tātou. O le ola sa o lote te tonu o lono fina ngalo. E whaia me uma ma le malosi. I le whita lainga. O le angang paia. E ele fesoasoani tele lava le tua. Ia te oe maau i le tai au nei. Tā sa vali i le malu o le tua o Yesu Kiriso. O le malu o le ola. Tā te maua i nā le sa o le tonga. O sai tianga i puapua ngā ma whaingtā. Ai a tau whele lava lo tā manatu natu. Ma Tapua'i lo tā loto. E pipili lava lo tā ua whaa moe. Whalanga fo i le whetalainga whai mai. Tu ia i lunga. Savali. O le mana le nā o le atua i le upu ua toa mai. I le tangata wa ia wala awina. Mamoli atu o le lofa ma le anga le lei. I le tasi tangata ma le tasi tangata. E leo e le nā o le wha o le tanga. E leo e le nā o le ufiti ai i tātou. Talo sia o le leo o le tātou. O na asoa i lo tātou ua. Sulu ngā titi. Ma o tātou ua ofu ai i le nei o langa. A mata mai lava le e kāre sia kerisiano. I lalo le taita inga Peteru i on taimi. Ina ua whaasanga atu Peteru mai Ioane. E ala i le whainga o le talo sanga. Ai whetalai mai lo mai pipili wa aisi mai i ate i la ua. Se fesoa soani moa. Se whafonga o le tai o fo. E le o lea e le wala aua le tua i ate oi. O le ala moni lava lea na tofi ai oi e le tua. Ina ia ta atu i fafo le lautele o lo walofa maro wanga le lei. Tatalo lo falla i le tasi o tangata. Whaunu fale mai te tonu i ate i le lofa mareanga le lei. E ei le wha manuianga le tua i ate oi. E te pale. E te pale fo. E te pale i le vi inga lava mai le tua. O le mea moni lava. Po le ale tele o le tamau a inga tātou te maua. Vi ia le tua. Au nā uma lava mea. E le mawhai ai o na tātou. O na malolosi ai o tau au. Mau une vai. Pau lava. O le tamau a inga mai i le tua. O Yesu Kiriso le alo li pele totas. I le so ma le wha moi. A whaio e si la fio se tas. O lo iaio nei pua ngā. Po lea lava nei tu o leo langa o lo pipili ai. Tau tala. Tui natu ia te ia le upu o le mana mai i le tua. E whaunga ina fo i le tua. O le mana vaola na tui natu ia te oi. Tatalo masi itia i lato. Se whafonga o le tai au fau. Ma eu lau tau tua. Mo le na o Samoa ma le lalolangi atoa. E whainga tau le ngā ruenga. I lau tau ngā lue i le ne yaso mātai au. Aura matou ne te talo i ia te o tau le mana o le tua. E pui ia te o tau i ala o malava. Peter and prayer. Consider what church goers when they go to church and they pass a voice that is crying out, I need help. Would you spare change? I'm homeless. I don't know where to turn. I can't walk. I can't talk. I can't clap my hands. These are the things that is involved in our life today. As our families, we know you very well. Your mission is not going unnoticed. Because you is whanga o te tai o fo.
You're continuing to reach out to many people to lead them to Christ. Remember this. Peter and John on their way, but before they enter the gates of the beautiful, they saw this lame man. In his mindset, I'm not going to get a quarter, or maybe a dime, maybe $1. But as soon as Peter saw him, he didn't blink. He looked at him and he asked, would you spare change for me? Peter's reply, he says, I don't have anything, even gold and silver, but all I have with me, in the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. And even Peter helped him to stand him up. When he stood up, his legs was form and strength. And then he was walking in a court, praising God and thank God. The reality is this. This lame man knew exactly where the power came from. Instead of, thank you, Peter. No, the first thing he said, thank you, God. I can walk now. Today's passage is about a man who had grown crippled from his birth. And I wonder if any one of us today that we're still crippled in our old life and the world and its toils. And today the word of God is open and clear to us. It's time for us to call upon the Lord and to set us free from all this bondage. How's your heart today? How's your soul? How's your spirit? And how about your body and your strength? Are they all in the same tone as you speak to others? Dear friends, God loves you. And God himself will reach down to you and stand you up and set you free. What we learned today from Peter and John is this. Love goes the long way. The world might shrink your capacity to preach the word of God. But God's not going to shrink your strength because you are his daughters and sons, parents, and family. Sivafonga the child fold in the whole world. Continue on to reach and take the journey to the next level. To call upon the name of Jesus Christ is the only weapon that you have, not only for yourself, for others. Walk. Don't be afraid. Notice what Peter spoke these words in the name of Jesus. Say, fold your family. Stand up and walk. So what is the conclusions for our message this morning? God sees our lameness too. The time when we are in free, whether in body, mind, or heart. If we speak his name, God, help me, save me, he will do it. Without notice, the invitation is always open to anyone. Have you made Jesus as Lord and Savior in your life? Do you want him to pick you up by your right hand and straighten up the muscles of your legs so you can walk and praise God? This is your day. This is your day with the Lord. Through all the our full family, we have been in this journey for so long. I know it's tiring, but pray to God to strengthen up your body as you continue to preach and to share the love of Christ.
Perhaps se fofonga o the Tuavao family. Stand up and walk in the name of Jesus. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole body, soul, and spirit be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and he will do it. May God bless you all in Jesus' name. Amen. Tatou vivi atu i le atua i le pese ua Sauniga.
Ia, Manatu o le ua. Tau mai si ui le Tatou Tapua'i ngone ia sa. Mo le atu nanga Faafetai Samoa. Ia, i lātou sa mawhai o na maua se hawa noa Tatou te Tapua'i whaatasi ai. I le nei lavaso o whaanganga mo Tatou o le whanau Kerisiano. Ia, e lātou te watu le vi inga i lo Tatou mataisili. Faafetai lau sunga i le ni Faifeau, ia ona o soifua tapena. Sa ili, i a fionga Paia lo Tatou matai, ia e lima taʻitaʻina ai i tatou lina foi vai aso o faamanu mai feʻau ma galuega. Mo le foi lagaga faafetai ia i latou uma sa tatou tapuaʻi faatasi lenei aso malo le faapalepale ia e lava papale ia malo foʻi le ono saʻi. Lea ua tatou agaʻi mai foʻi le uga totonu o lenei masina i le masina lona tolu o le tausaga e se le televave o le taimi. Mea lea ia tatou te tau fai ave faatasi le viiga i o tatou matai ia pe ona faafofoga ia le atua i lona viiga ia o lo tatou tofi lea i le o tatou e ou viiga a o lo tatou tofi o le ave o viiga i le e tatau ia le viiga faafetai mo lenei aso faamanuia mai le atua i lana i le tatou savaliga i lenei vai aso fou a matatu le so le urua i aso le vai aso to e whiangai whiau mga ruenga, whiangai fo'i ia whanau a onga, to e fo'i nisi ia o onga, o whapia lava o maro lo nisi o whanau, ia a o le vi inga lava man Faafetai e ui ina maro losi mai ia siama ma whamai e ono a whiai no tu soi fua so mātou ola. Ai Faafetai le atua o lo to telepea i tātou o totoe, na iti lava, le pasene o i lātou ua o iai le maliu mle oti, ia o le vi inga na e fo i lo tatou atua. Ai mo ni lava so ia e le mfaia ona tua i lalo nga Faafetai i nei au faipese ka le sia o nuu mafio anga o lo ma fapea ona matu whangaina ia latu au unanga latu faivalo filima ia ia latu recordings o pese pesenga vi inga le tua Faafetai tele i le ka le sia e whakasa Hat Valley mai New Zealand ia male amata Lotu e pia masani ai no matu whaangaina ia sate tasi. O le kāresia a Yesu ke riso ia e whangatongo, ia po le Mafuta ua Alopopo isi whangatongo. Ia e pia o ne iei le pese na riso ona ori, mo le tele atu ia rangang Faafetai. Ia e whapena foi le whakasa mai nuuli i le pese le tari Tatalo, ia e pia o matu whaangaina pia ia sate tasi. Ia o le karesia mapusanga i Christchurch e whakasa i New Zealand. Ia mane a whaipese a le tawhatolu i San Jose i California e whakasa. Ia, mane pese muli e whai uaire matu whai ngā rotu ia sate tasi tu mau mai oe, mai le korisi whawhaifi au i Manua. Ia, mori tele atu mea ngang Faafetai a tonu o awano fo ia ni lei mātou te wha lau ilo ai Autu tau mwhainga ia e ala i vi inga o le atua mo le tuailenga ng Faafetai ia mani nei Manuia tele Samoa le nā vai aso wha maru manu mai i oe maua le marosi whiangai whiau mga ruenga soifua mai Manuia Tātou whai ui le talo. Ia pipi ia e o mātou lau whaiwai whetalai lau o fio. Ia malolosi o mātou vai o lo mātou sāwawali te tono lo Lotu a. Ia tau nuu i manu lo mātou nei wha moi moi. Ia o mātou o nei lo nāwa ma wha alo alo i lo whingalo. Alo whangia lo mātou nei whai ngā malanga lo mātou wali ie. Ona o Yesu Keriso. E i watuai o le nei tāpua inga. Amene.